mbia cia mirandi ngurani uria gutagirire. Nitasimamia hii hospitali usiku na mchana, na mtaona vile maneno itafanyika. Na mbia cia hospitali pige tikira rengi itware MCAs kuria weta watia kwa Tanzania Arusha, hiyo itafanyika tena. Na undu uria urekanitwe naguo ni Muturi akiugaga ati Wambora nikio vesanaga rutha rwa uria mbia cionthe igutumirwa thiini wa kaunti, na uguo gutiri undu ingikorwa ati matumire mbia cia thibitari thiini wa mathomo mao ma mitugo thiini wa bururi wa Tanzania. Na nenda kwera andu a Embu wega uria kuthiicaga niguo mutikavenue wathougaga atiriri ana nginya misara yetu kana mbiri tutumagira uko mbunge mbia ciambaga gukaria mbere kuria county treasury, na cioka county treasury kotogagirwa ni minister, na minister ni anda governor. Koguo ndukauge na kuvenia andu a Embu ndu wa kurira uma ati MCA ni mathire anga kuthi kuthomithio mitugo anga ku ati nikuo mathire mbia cia dawa governor naria uma. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu, mbitagwa Rita Mwaniki wa Musiri. Mukarigete ngatono ya yanto bamira Moses Lechoro na tethenende kana netete ati atagira bamira bairiro nero kwaraniria na rwangirwa ndeke ndamira yedire kembere nindi kamatona nde kuma isiolo wita kwendwa ntere mwanya mwanya chendeguru kana kinyome ya ndeguru mwandiki otande ton Nicholas Chabari ainacho tariria twamira ibito ntere yabinge antobeto wasira ntere yabinge bari amira. Ojune Moses Lechoro na mukaririgite wa ngwataniro ya Mira agitarire kinyamara kia kilomirite Mira gwa kwaga athoko nindi akiuga bari atongeria bari rwironi kwaraniria na rwangi erwa andege nikenda batigira Mira ni kwanjirio kamatwa kuma kieni kiandeke keisiolo mwanka gonto konge mwanya mwanya twete kinyante chaome na ingwete kia totiete antwanini Mira kuka no rende to dari 29 kana we kwantu ni kimborio yo ito bangete weta kwa na mnene ondege keda Mira yetu yuma isiolo eta mwangan dia siko tama tweto oteka loloi ona kuri nogu na kuromba thirikari ya kaunti ya Meru ireithirie antu babarimite Mira ntere echa boiti nontu bakira kuga bobationa abantu akwira Mira no ndirutere rwa rungi rwithagiro rukiringa biashara ya Mira kinya tauni echa thiguru ya Kenya. Tira batu antu balo ason tora babasari kuma mpera ombo muntu aturaga na 50 mwaka adria ninyo, lakini wewe beto kuingwa wale mtu ende kakore otemwe toka na modeni ko bonda basanere ni kweli ko wewe tukio mantu ambasari thirikari yetu county bakiana ambasari ibo lele lwa son saidi nonto dai Mira to tino weta, lakini antu baba so nara Mira yone weta Mombasa ko enge weta njeba Nairobi, lakini yetu yendi mahali si ni kweli ko inkoromba beto bakia wakita wala ngiritano bona asili beto ibongala kidunia ko mika mwanja at least wakita bena different. Ori Lechoro na wetete kinya mantu umegie gwenjiwa barabara ya kuma Kiengo kugendera akore mwanka akatere chiandambiro irakuga etienjito bwega nenjivo thoku ito koromba ora contractor ora ngembia siayo amethithia kana ngani gwekore akarewa mwanka sokera tugera mara mwendia ibo loi ni ontupo ambi ngaba na kitu muronge na ari na ndabiro na ichi mathena ya bara yetu ameyokerie yote wa ni national government tuko pamoja. Kwa hiyo ni koromba thirikari to Meru county ikara contract au mwanka asokere atore mara mwendia kwendeka Kumegebe North Beton Class Chabari. Tugekera katanta kire indira chetu nkatho na nchano ntobo kwithira kinyawe watanirite na bathi mwanka utomba kwithira twikinyaira nokolo nende kwina rwaria rukethira rwe kwiyera nyume kaita kate kurayara nende Martin Gichungi ondula kethira kia mukwe mwe na urani munini wa Raila kire kuchwa gitike mutungeria wande gururunguru Azimio la Umoja nwe Martha Wangare Karua maneno to madithia au kare Purity Richard na ngeto Phineas Imana.